So, good evening everyone, and we are here now in our case, Chill and Grill here at Barangay Atabay, Hilongos, Leyte. And this is the newest go-to destination here in Hilongos. Nakatay may abot card guys nga padala no. Thank you sa napadala ani. Di ko mabunsin na yun pero ate ka to. Actually guys, abot na ko ang gipalit nga camera. So I will try to unbox no. Let's go. Let's do some unboxing. Thank you sa nag-support sa ko YouTube guys. So 1K subscribers na ta. Yes. Thank you kayo guys no for the 1K sub. So I'll be posting more videos. So usually guys, hindi mo taka-travel karon kay COVID. So more on contact. Food vlogs. I can see the bag. Yeah, that's it, the bag. Whoops, eto na. So, nickel charger. And the most awaited part is dun dun. Ito na siya guys. Look, can you see it? Huh? That's Nikon. So, money guys akong ipalit online. No, so shout out ni John Ray. Master John Ray Carillo. So, ito ba? It's safe. Very safe. Tadaan! Very safe. So may siya ko gamitin guys sa kung mga shoot. Mata guys na palit no for 4 days may abot na siya. And hopefully guys good no dapat magbinuotan na siya. 16. Tara, 23 na 9. Mag-barcode naman mi diri kay kapoy masasukat. Mag-barcode mi. Ako ipasa nimo ang kuan para imo i-post nimo nga Tamban. For those who are planning to visit Tamban, please download Tamban QR code generator para Pinahanglan yun. para ano tayo susukat pa. Para ma-phone ba? Ya pwede ako Android to siya pero pwede Diyos. Sir, nag-lag ta sir. Wow. Nag-lag. Actually, mamukbang mo tataron niya. Di mo ta ka-video doon. Hi guys, so Uy, kumaulo jud. nangaon na meron with pizza. Yeah, siya ko mga kauban. Pizza party. Ang akom. Mukbang unta niya pero di na lang. Buhay nga ito ngayon na. And we are with Ma'am Mayel Flores. So don't forget to visit their Bolyepo Makainom doon. station. Shout out to ma'am. Di na ko mga to. Anong kauban? Anong kauban? Introduce. Di na kami. Rina. I'm Rina Alexis. Hi everyone. Yeah, ayaw magkalimat ka to subscribe na mo tulo ha. More videos to come. Sorry, nangaon pa man meron nga. Panggutom naman may no. Food is life. Diba? Food is life. Uy, oh my god. Hi everyone. So sorry sa haggard nga face. I'm here at RK's Chill and Grill. So, na ako yung mga kauban. Introduce yourself guys. So karon guys, si Reyna na po ang nag-vlog kay Yes. kamo siya. Our new member. Welcome. So we're trying to mold her. Mold. Wow. Kay di Kaya good ko. molder. Yeah. So guys, first na ako introduce ninyo, mo nilang highlight. So, just read it, the statement. Dili ta guys, mga ligo ta and that's like i-open nga barbecue there. Ano ko kay bawo sa isulti? Guys, si Reyna is kuha na siya na guys, Ming. una ko na siya kasulti. But anyway guys, among kauban nga new model na siya, no? From where galing ka? Cebu? Cebu base. Po. So, muna siya guys. No, I'm from Leyte yun, but ato ko ga school sa Cebu. Ay mo kalimut og subscribe guys ha. Namo gihapon tulo. Yeah, Inyo na sa support local vloggers, no? Di makita ko sa uy So karon guys is medyo saan siya dere? Dark na.
dili. Sa tawag na beachy. Beachy effect, no? Yeah, so may kasulti it nimo. seems like we are here in Siargao. yeah, Siargao because the Boracay. ambience and the people as well mix. Kita mo guys silang sanina guys, no? Mo gani nagpamatuod guys nga mga model na ako and ako ang take picture. Uy, naa nga to ang kuan, owner. Uy, ayo ko duwa. Oh, wow. Hi. So muna siya guys ang kuan, owner sa lugar, no? Sa Arky's Grill. Soon to be owner na lang, no? Soon to be owner. God's will. So ganahan ko sa lighting, no? Nakita nga mo mga ngit-ngit nga dagway. Layer niya nga hayag mo. Hala, oy! Panahon lang ta para mahayag. Mahayagan. Fresh lumpia. Ano sa imong secret? O sa secret. Prayers. Prayer. Plenty of water. Mao gina ito mag-pray may prayers. Dili mo lagi ba yung tagwapa na tandaan? Hilas! Prayers. O sa honor Jay magampo ka Jay para magwapa. Prayers. Yeah, plenty of Naaman tayo kuan, uniqueness. Okay. Ako ba pa naman nakit ano ka? Meng. Ako pa na-develop. Hello guys. So good evening. And tonight we are here now in RK's Grill and I mean joke. Balik. So good evening everyone, and we are here now in RK's Grill and chill joke. Balik tayo. Chill and grill din. Chill and grill. Chill and cut. So good evening everyone, and we are here now in RK's Grill and chill joke. Balik tayo. Chill and grill din. Chill and grill. Chill and cut. So, good evening everyone, and we are here now in RK's Chill and Grill here at Barangay Atabay, Hilongos, Leyte, and this is the newest go-to destination here in Hilongos. So now, we will introducing their food, no? Sa ilang mga lamian nga barbecue. And as you can see, perfect I love presentation. Oh yeah, so I'm not good in photography, but I'll assure you nga na-shoot jud kayo ni sa akong photographer diri ang amo ko ron. And now is ang ilang sisig. Wow. And by the way, I am with Arina Vitenge. Hi. So please do follow her in her Insta. Facebook page and Instagram. So you can Rina promote. Alexis. REINAAALEXISSS. Maglisten yun sila. So we'll just put yan din alam ka na kuan link charot. And also Hi guys. our very active photographer and videographer, editor and everything. Oh my god. So we are very thankful that he is with us, no? Kay wala gyud siguro may ma-promote kung wala gyud ning among photographer. And so di gyud basta-basta ang vlog kay huy ka kamot. So guys, if you are planning to visit here, don't forget to wear your mask and please observe social distancing, no? So as you can see, wala mi nagsuot og mask kay wala gyud tao diri kay gipa-close gyud ni. Charot. Gipa-close gyud ni para lang gyud na mameng. So guys, manihapon sa mi. Peace. Bye.